มุนทินกำตินาคุกิจาเตหอเจ้าสินะบอนเจ้าวินจิงคับฮาพัลฮาโนเวมเบอร์นี่ซิมสอมเลงากันซิมนี่ฟรายเดย์นี่คุยนจงจิงกาทุสุงไงคิดหิตีทุสุงไงเตาหิตีจันฮีพัลฮาโนเวมเบอร์นี่ซิมสอมเลลีวางโฮมนี่ทัร์สเดย์นี่คุยจน Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF หอลำไกในอินCSO จุมหอตาจับป่า Village Volunteer มิสอมหอทิลงจุงจังทูอาเขียวขอมนันในเวียนSilchar Medical College and Hospital Muna Postmortem Examination ki bol hot show Mizoram lampi apo doa lamka pu thlung hi hen tien thu phona na bolvien ta chapa martyr sor thilong lamka khupi athun ting le muilim na ding kin gun ho ki sei chen bep ding hi tin phung do uvi CSO kyo khom na pang hot show ITLF Kukin Pitcher Chanpur Mizo People's Convention Paite Tribe Council United Zo Organization Simte Tribe Council Vaipai People's Council, Marin Pui, Mate Tribe Union, Gangte Tribe Union Holoi Hiuvi, Tachapa Village Volunteer Martyrs Misom Ho Thilong, Silchar Medical College and Hospital Muna, Postmortem Examination Bolchai Hita Awangchun, Thilong Ho Chu Hin Pido Num Hi Laivin, Thilong Lado Ding Ho, Yene Tes Bol Ngai Ding Hitia Ase Kit Uto Khilonchun, Martyrs Ho Thilong Chu, Akilado The Hi Lai, Thinato Ho Martyrs Ho To, Alado ding ho DNA cho kitu hinam ti phot chet na dinga boldinga go do hin hichi athil bol hi thildang hi pon martyr so chu gampa mi hiwam ti phot chet dinga go do danin aumin doha thu ta akichem hi tawvi martyr so thilong ahin pi do louva hi le boina so sang theiding en akiseyen tu chan ge ya Mizoram gam sunga omnalai meilei ho adinga bitlo hilding danin jong ki seye martyr so thilong hi chan ge ya ahen tangwa ahin pedo nom lo naw chunga kuki mele mi som hon pan ahin lauwa martyr so thilong podo ahi ding chu mi pi ho kinim na khada hitai martyr so mel seta akithana chunga emle hon security force so thimo chan a press statement aso do jong kimupon hi the hen lang hile central government ministry of home affairs singa hi chi chungchang thu ho hi hludu hen lang phata in pressure piu hen lang hile phanti Sule postmortem examination ki bol chai nunga martyr so thilong la do na dinga DNA test bolding ki go hi India khang thu sima anum lam akizado khapon anum ta ahila ahile thu chu ma hin hi chan ge ya ki noi sina ki musit na hi sang hle zenga hitai chuti hi ji chun ku ke mele mi som hon pan na sata hin la uwa tuni mama a martyr so thilong la do hin dinga pan hin la diu hi mi pi ho kinim na khada hitai Zirbam gam kai sunga nu zo sang kim melsita akithana le Tachapa Village Volunteer Misom kithana chunga Mizo Zirlai Pol MZP le Mizo National Front MNF in Mithat ho sang tin thimo na chanawin phamo sa naw thu ho na phongdo vi India government in agang theipe na pan hin la uwa gancha hom chan banga chon ho chunga got na sang ta pe na diwin nge na zonga bolovi Thina tu ho alung hem pi naw thu phongdo vin gamle nam hu na dinga thi pasal pha hiwin athisan ho chu mo si a lunglo hil ding hi tin jong phung do uvi zirbam gam kai sunga CRPF phone village volunteer mi so mathawa mel set a chalo on ho chun government of India le Manipur state asumin siwin chuti ji chun chutia mel set a chatlo ho CRPF pho chunga government of India in got na sangta api dingai hi tin jong phung do uvi Mizo National Front MNF in jong Markuki Village Volunteer Misom Ho Kithana Chunga CRPF phone Mizo Tribe Ho achum bol naw apot chet na khat hi tin jong phung do uvin chule ama hona sebe naw wachun Mizo ho zo si pan khoma ihin le hin khom ding ithi le thi khom ding tin thu phona bol taw vi thina to ho in sung mi tew alung hem pi naw thu ho zo MNF in an phung do vi zirbam gam kai sunga mel seta nikithat ho ta chapa ta chanu ho zo si thu hu na le Mithat ho do dal na in Kuki Women Organization for Human Rights KWOHR in public rally agono cho Kuki Students Organization Churchanpurin atosot naw thu phong do vin martyr so za bol na in holiday phong do taw vin chule total shutdown zone na phong do taw vi Kuki Women Organization for Human Rights KWOHR makaina noya public rally cho Kangui District Northern Kukilen Kangui khopi achi hladinga hin Tingnopal District Eastern Kukilen Tingnopal District Headquarter Munachi Hlading Chule More Khopi Azong Chuchi Public Rally Chu Tuni Kho Achi Hlading in Kisayen
chukile Chandil district South East Kukilen Haikalen tola kipat Chakaplen Tolchan public rally umding chule Southern Kukilen Songpilamka district Tidim Road Hoite Khosunga kipat Tuibong Peace Ground Wall of Remembrance chan public rally chi thading a hi Ziribam gamsung Zairon khusung chu mai leiting nui mi khon avelin zanthla ni dan li le minute som ni langa vel chun mai thalin an kap kiduvin kuki khunga ho village volunteer ho to phachom khat an ki kap tu kiduvi mai leiting nui mi khon bom homang chan khusung chu gala konin an kap kiduvi security force on ni khat ni masang chun Ziribam district Champanagar area vela le Borobekra police station noya thangboi punji chule Narayanpur vela ho chun cordon and search operation an bolovin chuchi cordon and search operation apol na wachun galman cha phabep anaman da uvi galman cha mat do ho chu 12 bore double barrel metal ni twins motor khat meichang changsom thumle gup le meichang ahom keunga anaman da uvin chule Songpilamka district 8 Scotland khusunga kunin galman cha tamta anaman da uvin galman cha mat do ho chu 303 rifle khat 9mm pistol khat Pumpi short range ni, Pumpi long range ni, AK-47 meichanga, 9mm meichang ni, 12 bore cartridge li, 303 rifle meichang somlegit, blanket somlegup, lukhu ni le, scarf khat anaman da uvi. Social media mandan itip lo zi ule, aung lungding igel masat zi lo zi uvin, gel saw lo hilin, ilunga igel khat uchu social media la ahoa, ina post zi uvin, hodinga thangkul an sodo khaji tai zan hila chun chutabang thil su khat an hlungkit tan galmuna a phone ki mansa village volunteer khat chu phone tha chopi na dinga panlanom le thin social media la ho a sapang pasal lim khat uniform ki wona meithal aki choina khat ana ta do uvin phone tha chopi na dinga panlanom mi an holovi chutabanga panlanom hon apan la naw chu se hi pon ahin la lim la ho apan sa uchun gamcheng associate hitai chuchi pasal chapang palim la acho meile hon adom thang hil jengwin meile thing noi mi aram bai ting go lamkai PRO robin mangang khwairak pam kitipan jong ngai no mum lo ta ta ho an seido tan chuchi jeng si ajong chu hitalovin national level chan gein aselamin kukite iki thang tawin vanoi na phallo chapang sipai child soldier galbolin apan saovin chapang jing jong gal abol sa tawitin ahin sudo tawvi village volunteer thina to ho zong uniform pumle meithal puma alim la ho ta do te te ya condolence message pi khel khel angai pon adam lai alim la ho civil dress a kilim la an ho ta do dinga pha hi chukit le gal bol dinga kun ding ho village volunteer hon mobile phone a choilo hil diu hi thil pata hi hi chi mobile phone ji a NIA case izat ni nei do lo hitam ti hi gel do ki du hi ti mobile phone khadin gampheng linta akasi the hi ti hi atha ben gel do ki du hi ti team commanderin mundanga ho ki hopi na dinga mobile phone khat aki choi powa hi le apha hi tai galmuna chi ho galkun ho aki homat na dingova wireless set thozo amizo sin aki choi diwa pha hi izem tia thina man na to kha ta hi la hi zong le aloya pai hovin boina atu lo na dinga kiven masat chu phapen a hi mobile phone hi hodinga thang ki kamphata akhat sodo hitan galkun ho adinga mobile phone hi phalok ta hi ti hi galkun hon sumil potin chule galkun ding lamkai ho commander hon jong galakun masangwa achapang ho zo sio mobile phone zo si chu ala pi uwa galkun ding ho koima mobile phone aposa lo hil diu nga ya hi hichi ka thu sei hi aphading gel na ka sei hin koima ngai ma dinga ka sei jong hi pon chuti hi ji sun hichi ka thu sei ho hi an he thiam chi o hi ti tuni kho ai holim naw hi chan hin an sai uti hichi video hin video zo sin bon chawin ni kho pha